laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. بماك المسألة السابعة وقت النية في الصوم وحكمها. بماك مسألة متوتك جدا معون دوني مسألة سكي تروج عنك مسألة جنجل دمبغل أرنال دمبغل غلطوتا ومقدمات الصيام. بمعنى ديدو بيجي دي توتا كو أردين تيدي تو إدو كوركا كان إيدو نوفو كو وندون كو أتي كوركا كان هميدي بيجي دي توتا كو أراي دي كو أتي كوركا كان هميدي دي نتو جلدو أم حاني أندوني. بمعنى كان يقول مسألة متوتا كو جدا بو ونسكي تراجعون وقت النية في الصوم كو وقت متوتا كو وقت كأني أم في الصوم في كادو كوركا وحكمها e nyaawore kanyum anniyo manam ko sayi hombo woni ko neddo on fibata anniye gon woni nyaawore kanyum den fibande do woni on anniye do be maki yajibu ala as-sa'imi an yanwi as-siyama wa hiya ruknun min arkanihi kama mada لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بماك وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه واللفظ للنسائي وصححه الألباني في صحيح الترمذي بماكي وندي يجب نودي على الصائم إدو أولو نقل متوتك خورو وهم أن ينوي الصيام لأو أني ينتو كورككم سينما أني ينبل كورككم لأن كيفية النية هو القصد فقط القصد فقط بالقلب وفانر والبرنامج لن أما التلفظ بالنية فبدعة وضلالة أما وولو الأنية أنكو هون سنجانة هون نتوتا وسنجانة نادا كدينة فبالتالي نلانو عليه الصلاة والسلام ها هن سلالي إمأبه سيسوما يهمتي كم نلانو عليه الصلاة والسلام فماك يا اللهم إني نويت صيام شهر رمضان يكون عندي صفة نمبيجي نو سلطة فيو وبأديرك في ينتم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كنوا أدير وبلا تقدموا بين يدي الله ورسوله إذا كن يوتر باوما malum si tawi suuma e hewti on tigi immoto o yaha ka burure ka ciangolo loto yo tollongal o ina longal suuma e ngari ko bid'a sella hay so yaha ka burure longal suuma e ka der galle ko bid'a Allah alayhi salatu wassalam ha hande be lotanaki suuma e longal sellata ya fibir anni on lota gol longal a wonda e ko waddinta ma longal sellata kadi ya wowlu anni o wowliramo dengal madangal bal ko yo tabitu tun ka bernde mada anni oda yakfi be maki wa hiya anni ruknun kutugal min arkanihi jiyangal e tugale kanyum korka kan kama maba wono yawtirino ande be jantanino ko en wonde kanyum korka kan no mari ruknani asasiyani ka be jantanike en ar-ruknu thani ko an-niyya بماكي لقوله صلى الله عليه وسلم سبما كنلان عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات بماكي أن يقول جدين قد ابنتي لرتك الله تبارك وتعالى قد يبرتك أصلي سبو النيجي وإنما لكل امرئ أملك وودا نكلا نما نوى كيركو أني كنكم مري بماكي وينويها kanko oɗo neɗɗo julɗo o anniyo oɗo anniye makko woni horugol nduɗo lewru suumay minal layli jemma fi siyami lwajibi ka korka waɗɗika si tawi korka kanko waɗɗika haray ɓe maki no waɗɗimo anniyagol ko atti fajiri on feerude ɓe maki ka sawmi ramadana wona horugol suumaye on wal kafarati e horugol kaffara on wal qada'i e yobugol kadi korka ka tawata ko korka waɗɗi ka kan suumaye on wan nadri kanyumma e korka fodore kala korka ka tawata ko waɗɗi ka neɗɗo on
ko yo fiɓu anniye on ko atti fajiri on feerude ko yo fiɓu anniye on ko atti fajiri on feerude ɓe maki walaw qabla alfajiri hay si tawi kanko neɗɗon ko fiɓi anniye on ko atti fajiri on bi daqiqatin wahida hara ko minute goto pet atti fajiri on hara koye nder on minute ɗon o fiɓi anniye on si fajiri on feeri hara yonimo ɗum ɗo لقوله صلى الله عليه وسلم سبو ما كنلان عليه الصلاة والسلام بماك من لم يبيت الصيام كلا أنك متوتا ووالاك ووالدي أني يكرك قبل الفجر كأتي فجريو فلا صيام له بماك هري كرك على نام كم كنت ننكر هري كرك على نام بماك فمن نوى كلام أنك متوتا o anni ke sawman korka fin nahari e nder ñalorma on walam yat'am shay'an tawi o ñamali hayye hunde e maki lam yujzihu illa fi siyami tatawwu'i haray kan ɗon korka yonatamo siwana hara ko korka naafilo neɗɗo si tawi hawri weeti bimbi fajiri feeri o ñamali goɗɗum o wi'a a enede miɗo ñawlino ñallal e sumaye ara yomi yoɓugal hande ma miɗo ñawlino ñalɗi e suumaye yomi fuɗɗo hande o walidali e anniye on ɓe maki wonde ɗum ɗon yonatamo kanko neɗɗanke on amma noon si tawi ko korka naafiilo si tawi woni gila bimbi o ñamali masalan ha o ler ɗo mo wawi anniyade kanko neɗɗanke on korka si tawi ko korka naafiilo ko ɗum ɓe maki fa yajuusu anniyanagol korka naafilo ngon e nder ñallal ngal no dagora walla korka naafilo kan no dagora bi niyatin min annahar sabu anniyanagol kañum korka kan e nder ñallal ngal ida lam yat'am shay'an si tawi o ñamali hay e hunde min aklin immorde e ñamete aw shurbin maɗum jaram maɗum e nder ɗum ɗon kadi kala ko bonnata korka makko kan gila e yottagol sonnajo e ko nandi e muɗum e makili hadithi aishata radiyallahu anha qalat sabu mako yumamere Aisha be maki dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhati yawmin be maki nelano alayhi salatu wassalam be natuno be tawimmi ka suudu an nyande gore fa qala be maki hal indakum min shay tawsino kamoron do goddum e ko nyamete fa qulna mi wi ila o qala be maki fa inni idan sa'im be maki awamin mi do hori joni andi ko attiɓe lamdade ɗum ɗon hari ɓe horaka ɓawo ɓe humpitade wonde ala ɓe fiɓi anniyon ko korka naafilo sella oɗo hadis akhrajahu muslim ɓe maki amma siyamul wajibi amma korka wajibi kan korka waɗɗika kan fala yan'aqidu bi niyyatin min annahar ɗum ɗon wawata fiɓorde sabu anniye e nder ñallal ngal si on tigi anniyaki ko atti fajiri on haray o ala korka ɓe maki wala budda fihi min niyyati llayli feere ala ko beetun neɗɗo on o anniyano kan ɗon korka jemma ɓe maki wa takfi niyyatun wahidatun no yona noon kadi anniye goto fi bidayati ramadan ka fuɗɗode lewru sumayno mana muɗum neɗɗo on si tawi hawri lewru ndu yi'ama maɗum sabborɗo sumaye nun timmi balɗe 3 on jamma ɗon no weetude goo sumaye on neɗɗo on si o mo wawi anniyanade ɗon sumaye on fuu makko on anniye goto ɗon no yonamo harana yo wiw ñande o filli non ñande o filli non to yakfihi dalik ɓe maki li jami'i shahri wonande lewru mum fof kono wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yawmin no yiɗanamo noon ñande o heyɗintin yon non ɗo ko moƴƴamma hanne ɗo ko ñande weetay kañum lewru ñande weetay goo sumaye e to nden ñande andiyanoɗa lewru mum fof par ce que chogolaji ɗin ɗuuɗay ka hoorema sa hoori ɗo balɗe 5 joni nde a yejjitay koye sumaye wonɗa weeta bimbi tun jokka ɗum yon noon si tawi a inni no an a accay woni ñande wo ñande anniyanoɗa ñande ɗum laawima ara a borrama idan wakkilo ñande weetay kañum ɗuma goo lewru ndun etoɗa anniyanoɗa ndu fof mayro si tawi a heɓi fursa Allah azza wa jalla hawrindinima ñande o ñande heyɗintinana ñallal kala ñallal ko ɗum waɗi ɓe maki wa takfi no yona niyyatun wahidatun anniye goto fi bidayati ramadan ka fuɗɗode lewru sumaye ndun li jami'i shahr wonande lewru ndun fof
wa yustahabbu no yiɗa noon tajdidu ha heyɗin tingol kañum anniya on fi kulli yawmin e ñallal kan on woodi mas'ala mo tawata ko mas'ala haton jinaɗo ɓangineede ɗum woni hon si tawi hawri neɗɗo on o humpitaaki darogol lewru suumaye non haa fajiri feeri si o humpita masalan kanko neɗɗanke on o yehi juulugol ka juulirde subaha e nder ko ɓe juulata ɗon kon ɓe juula ɓe gayna hollite ɗon wonde awandu yi'ano dey hanki nokkel kaari e nokkel kaari e nokkel kaari ɓe ka liggu ɓe wiwnoyo hoore andi o ɗo lam yubayyiti siyama ka o walodaali e anniya joni oɗo neɗɗo ko honɗum woni alhaali makko karmokoɓe ɓen yeru embere komi yi'i kon e maakuji maɓɓe ɗin hiɓe fotti no waɗɗimo jogitagol e ngar ñallal ɗo na yo ñaamo hay e hunde foti noon o ñaamino goɗɗum foti o ñaamali goɗɗum ko yo jogito ɗon haa kiikiiɗo jon noon amma o yoɓoya ñallal ngal walla o yoɓoyta ñallal ngal fa mahallu khilafe wani za ɗo lurral non jumhurul ulama kamɓe ɓe yaari wonde kanko neɗɗo on o yoɓoya ñallal ngal foti o ñaami goɗɗum foti o ñaamali goɗɗum madama anniye on ko ɓaawo fajiri on woni ko o fiɗi anniye on ñallal ngal o yoɓoya ngal few woɓɓe goo e maɓɓe yaari wona cheikh al islam ibn taymiyata kañum e imam ibn hazmin e imamu shawkani haa e cheikh al albani tigi alayhi rahmatullah ɓe maaki wonde si tawi hawri kanko neɗɗanke on o ari humpiteede ɗum ɗon e nder ñallal ngal haray kanko neɗɗo on o yoɓoytangal ɗon ñallal ko waɗɗimo tun ko yo jogitoyru ɗon haa kiikiiɗo haa woɓɓe e maɓɓe kamɓe ɗon maaki hay si tawi o ñaamino ɗum masalan hara o itti kooƴe few o yaha o ñaama ko wowi ñaamude kon few wona haa e 10 heures tun ɓeynamo lewru ndu yiyano hankigoy ɓe maaki inan koyo accirni gila ɗon nayo ñaamo haa kiikiiɗe kamɓe ɗon ɓe maaki wonde waɗɗaaki mo yoɓoygol ngal non ñallal ɓe wi ko waɗi noon ko saayi hombo waɗɗimo kowka ko gila kaw anndi ɗon lewru ndun naati gila kaw anndi ɗon lewru ndun naati ko gila ɗon waɗɗimo howrugol kamɓe ɓe maaki ala kulli hal ko hunde nde tawata neɗɗo on khurujan min al khilafi yaltugol kanko neɗɗo on e lurral ngal si sifa ɗum ɗon heɓimo yo o hooro e ñallal ngal maana mo yo yoɓoy ngal o yalta e lurral ngal ko waɗi noon si a yoɓingal aaroy yawmal qiyamati hiɗa tanƴinanaɗa ɗi ka kono si a yoɓali ngal ara fiyaake mawno sikkita ene kaari ese o nangitiroyte sabu ngal ñallal ka o nangitiroytaake jooni noon yaw ka fellituɗa ɗum dama yaribuka ila mala yaribuka بماكي الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم بماكي دمبغل نغال تواتكو دمبغل إمانغل كونوني في الأعذار المبيحة في بانغين والديدو غانتو جدي تواتكو داغينايدي للفطر tajugol ngol e nder lewru suumayandu wa muftirati as-sa'imi e ɓangingol kadi ɗin taƴayɗi korka neɗɗo mo tawata ko neɗɗo horuɗo kadi ɗo ko piiji ɗiɗi ngal ɗo dambugal woni ko ɓe ɓanginanta en e maggal inchallah hunde aranere ɗen ko al-azaru al-mubiha lil fitr ɗum woni gantoji ɗi neɗɗo heɓata ɗin tawa ɗi daginanaymo kanko neɗɗo e nder lewru suumayandu tajugol korka makko ka hunde ɗimmere nden ko ɗum woni muftiratu as-sa'im bi ma'ana ɗin piiji ɗi tawata ko taƴayɗi korka neɗɗo horuɗo o ɗum woni bonnayɗi korka makko kankan ko neɗɗo o ɓe maaki ɗon wa fihi mas'alatani ngal ɗo dambugal no mari mas'alaji ɗiɗi ɗamalaranal ngal e yi'i ɗon no mari mas'alaji jeƴƴi ngal ɗo dambugal ɓe maaki mas'alaji ɗiɗi بماكي المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان دمبقل
mas'ala mo tawata ko mas'ala arano on e ngal ɗo dammugal ɗimmal ko ɗum woni ɓangingol ɗingantoji daginayɗi taƴugol ngol wonande horuɗo on e nder lewru suumaye ɗum ma'ana mo ñalorma suumaye on ɓe maki yubahu lfitru fi ramadana li ahadi l a'dari taliya no tago taƴugol ngol e nder lewru suumaye ɗum sabu gotel e ɗingantoji ɗi tawata ko hikkayɗi ɗo al awwal المرض والكبر فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها لقوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى بما كفون أرانير دين إنغانتوجي دي تواتا دين دي داغينا ناي نتان كي أون تاجوغل كوركا مكو كان يسومي بما كي المرض والكبر كون ناونار دي تواتا كو حدا دي مهورو غونغول والكبر إناي وغو تواتا كو حدا دي مهورو غونغول ونا ناونار وندي ووندي دي ونا ناي وندو ووندو كات باسي سنغي ني دو ناونار وندي ووندي يينانه فانداي هاراي be tawata ko ɓe newnanaka horugol ka nani fanɗay ɓe tawata ɓen ko ɓe newnanaka taƴugol sen detti kadi en inni alkibar ko naye wongu wo wongu on haray goɗɗo ka yehi ha o heɓi duuɓi ɓayir ko miye konguɗi karmo koɓɓen ko ɓuri woɗɗude e wi'uɓe ɓen wonde neɗɗo on ko ɗon woni ko fuɗɗantomo naye won ko duuɓi 61 joni sen inni kala heɓuɗo duuɓi 61 oɗo haray hande kadi korka kan ka ɓantama e dow makko imo newnana taƴugol haray moƴƴani ka idan si innama alkibaru ko nayew haɗaygumo ngum yani o nawyi ha tawi o wawata o nawyi ha tawi o wata ɓoru ɓe maki fa yajuzu lilmaridi no dagano on nawnuɗo alladi mo tawata yurja bur'uhu nden nawnare nde tawata hinde tanƴina walla on mo tawata himo tanƴina ndikkugol makko no daganomo alfitru taƴugol ɓe maki fa ida bari'a si tawi hawri o ndikki wajaba alayhi qada'u l ayami allati aftaraha waɗɗoto e dow makko yoɓugol ɗinñalɗi ɗi kanko neɗɗanke on o taƴi oɗo ko neɗɗo mo tawata ko feerejo par ce que nawnuɓe ɓen ko ɗiɗo ko nawnuɗo nawnare tanƴinande ndikkugol e nawnuɗo nawnare nde tanƴinaka ndikkugol ɗo ko ɓe woni en jantanade ko on mo tawata nawnare makko nden no tanƴina ndikkugol oɗo si tawi hawri o taƴi kanko neɗɗo on haray ɗin ñalɗi ɗon ko o yoɓoyayɗoɗi na etanteɗi noon ko ñalɗi yoɓoyteɗi ñande o ndikkoy wo ɗum noon hay si tawi nawnare makko nde yehi duuɓi ɗiɗi hay si nde yehi duuɓi tati madama janguɓe fiiɗe nawnaje ɗon ɓe hollitimo wonde nawnare nden no tanƴinana ndikkugol haray karmo koɓɓe maaki ko yo habbito ha o ndikka o yoɓa ɓe nasimani hay si woni duuɓi tati hay si woni duuɓi nayi to yo habbo ha ñande o ndikki o yoɓa madama nawnare nden jangamɓe ɗum holniɓe anduɓe fi muɗum ɓe wi'i wonde kañum nawnare nden ko tanƴinande ndikkugo idan ko yo ñawdude sinde ndikki o yoɓa بما كل قوله تعالى سبكم ولا الله تولون أياما معدودات دونك نيالدي دي توتا كلمان وفي فمن كان كلالاتي منكم امود مريضا كأنون على سفر ما نمي يهور ستو فعدة من أيام أخر عليك يولم نيالدي ويبو يدو وقوله تعالى يكون ولا الله تولون فمن شهد منكم الشهر كلا امود توالها لورن يئا علي فليصمه yo kanko neɗɗanke on yo o hooro kañum lewru ndu wa man kana kala on laatiɗo maridan ko o nawnuɗo ala safarin ma ko wonɗo e sitew fa iddatun min ayamin ukhar haray ko limugol ñalɗigo o yoɓoya yeru ko o taƴi ɗon ko ɓe maki walmaradu alladi yurakhasu maahu fi lfitri huwa almaradu alladi yashukku ala almaridi alsiyamu bi sababihi hada huwa qawlu jumhuri lulama ɓe maki nden nawnare nde tawata ko newinande wondude e muɗum ko wiyete kon taƴugol huwa almaradu alladi ko nde woni nawnare nde tawata yashukku ala almaridi alsiyamu bi sababihi
nawnare nde tata satta e dow nawno ɗon horugol sabu mayre na wonde wo wonde ko si tawi o wawata horidude e mayre tawa tiiɗay e hoore makko sattay e hoore makko ko ɗon woni winana taƴugol ɓe maki amma almaridu alladi la yurja bur'uhu amma on nawnuɗo mo tawata o tañƴinanaka sellugol ndikka awil ajizu ani siyami ma neɗɗo mo tawata ko ronkuɗo horugol ngol ajzan mustamirran ronkere nde tawata ko duumine nde taƴata few on ɗon ara ko neɗɗo mo tawata hande kadi o tañƴinanaka nden ɗon ronkere accitemo kal kabiri wana neɗɗo mo tawata ko nayejo si o nawyi tawi ɓanndu ɗum tenata hande kadi heege oɗo no tañƴinana wontugol suka tañƴinaka himo habbana wontugol payko abbanaka nayew ngu kono woni arde noon ko noon woni tiiɗirde idan ɓeeɗo ɗiɗo nawnuɗo nawnare nde tawata o tañƴinaka ndikkugol maɗum neɗɗo mo tawata kanko e hoore muɗum ko o ronkuɗo korka ronkere nde tawata ko duuminde few sifa on neɗɗo mo tawata ko nayejo ɓe maki fa innahu oɗo kanko yuftiru o taƴay wala yajibu alayhi ɓe maki waɗɗaki kadi e dow makko alqada'u yoɓugol ngol kanko madama wata horude horugol ngol hande kadi waɗɗaki mo wa innama talzamuhu fidiya ko waɗɗimo kanko ko sottagol bi an yut'ima an kulli yawmin miskinan ɗum kadi ko waɗirta ɗum ko ñammingol ñande wo ñande miskino kala ñallal o ñammina miskino لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر بما كسب تودع الله عز وجل جعل الإطعام أودين من قول معادلا وفتيد للصيام أكرك كان حين كان التخيير سانغني laatino suɓagol ngol baynahuma hakkunde majji kanɗi ɗiɗi ay hakkunde horugol ngol e ñammingol ngol fi awwali ma farada siyam sanga nde tawno kaka arande ka Allah azza wa jalla farli ɗon korka kan andi noone no o farliri non korka kan kanko allahu tabaraka wa taala koye hoore martabaji ɗiɗi martaba arano woni farlande aranere nden kanko allahu azza wa jalla o farlu korka kan haa gasi tawi neɗɗo on no suɓindina hakkunde yo o hooru maɗum kanko neɗɗo on yo o ñammi simo faala o hoore o ñamminta simo faala kanko neɗɗo on o hoorata o ñammine ko ɗum waɗi si o wii wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ɗum ɗon koye hoore laawol suɓindingol hakkunde neɗɗo on hoorugol ngol kañumma e ñammingol ngol karande laawol hari ko ni korka ka waɗɗo siɗa faala a hoore balɗe 10 ñammina 10 hoora kadi ɗeya 10 ma siɗa faala hoorandu fuu siɗa faala ñamminandu fuu mayru yo non fewno on sahay ɗon kanko allah azza wa jalla o waɗi ñammingol ngol tawino fota kañumma e gorka kan fewno on sahay ɓe magi fata'ayyana an yakuna badalan anhu inda al-uzr on no waɗi ha toɗɗi hande kadi kañum ñammingol ngol yo laato lonto korka kan sanga tawi neɗɗo o wawata fewndo ka o wawno ɗon korka o jonnama simo faala yo o ñammi ay ko fewndo ka o wawata ɗon min babi awla ka بماكي يقول الإمام البخاري رحمه الله إمام البخاري بماكي وأما الشيخ الكبير أما أولو مولو نيجو إذا لم يطق الصيام ستبي هوني أواوتا كرككا فقد أطعم قمدي يمنين أنس بن مالك بعدما كبر فهم بنوي تبنا يوم هنكري بواوتا هوري دودي مبو بنيامين عاما حتانه أو عامين ما ندوبي لدي تي عن كل يوم مسكينا بنيامين يلال كلا يلال مسكين نهولي وندنا يوم وسيئي أنتك تغني أنس بن مالك نجيا صحابة بتاتا كبورنو بيبود دود نعم أنس بن مالك بناوي نهاتا بحكيكو بناوي كم بواوتا هوري دودي أمونو eder hitane walla duuɓi ɗiɗi tawi koye ɓe ñammi ñande o ɓe ñammina yani ñallal kala ñallal ɓe ñammina miskino lakin sifa no ɓe ñamminiri noon kamɓe Anas ibn Malik nin ara jantade mum inchallah azza wa jalla ɓe maki wa qala ibnu abbas radiyallahu anhuma abdullah ibne abbas ɓe maki fi cheikh lkabiri e fi oɗo mawɗo nayejo wal mar'ati lkabirata e oɗo sonnajo nayejo
la yastati'ani an yasuma ɓe tawata ɓe wawata horude sabu nayo maɓɓe ngon falyut'ima yoɓe nyammin kamɓe ɗiɗo makana kulli yawmin miskinan yoɓe nyammin fi nyallal kala nyallal miskino ono koko Imam al-Bukhari filli nun ko sahihu ma idan e yi'i oɗo mo tawata ko nawnuɗo on imo mari noneji ɗiɗi si tawi ko tanƴinanaɗo ndikkugol nawnare muɗum nden haray kanko neɗɗo on si o taƴi kono waɗɗoyimo ko yoɓoygol ko yo habbo ha nyande o ndikki ko yoɓa na yo ñamminde si o ñammini yonatama amma si tawi nawnare nden ko tanƴinande ndikkugol kanko neɗɗanki on ɗon si o taƴi madama si tawi nawnare nden ko nawnare nde tanƴinaka ndikkugol afwa si kanko neɗɗanki on o ari taƴude ɗon madama nawnare nden ko duuminde hande kadi o wawata horidude e nden ɗon ko yo ñamminoy miskino ko wana noon on nayejo mo tawata komo naye muɗum haɗi ɗum horugol mo naye muɗum haɗi ɗum horugol yo noon kayfiya ñammingol maɓɓe ngol no mari noneji ɗiɗi kayfiya on no mari noneji ɗiɗi Cheikh Usamin ɓe maki ko imma kanko neɗɗo ngo waɗa ñande wo e ñande si tawi nange ngen muti o ñammina ñande o ñande si nange muti o jonna ñande o ñande maɗum o acca ha lewru ndun si tawi hawri kayru lewru ndun ndu timmi on sate kanko neɗɗo on o eta yeru ko o lewru ndun feƴƴi kon si tawi ko fi balɗe 29 ko ɗum ndu timmiri ma ko balɗe 30 o eta ɗum ɗon ha timma o ñammina ko ɗiɗo noneji ɗi ko imma o acca ha nange nge muta o ñamminira ñallal kala ñallal fi ɗum ɗon maɗum acca ha lewru ndun timma o eta o ñammina amma yo o ñammi tawa lewru ndun ndu darake taw mandu timmali ɗum ɗo yonatama masalan neɗɗo mo tawata suuma e fuɗɗo tun ñande goo on o eta ɗon kisal fi lewru ndun fe o ñammina oye ma o ñammina e nder ñalorma o habbaki ha nange ngen nge muti par ce que sa e mum on hewtata ɓe dasino fama ko ɗiɗo woni noneji ɗinɗi ɓe maki fa yut'imul ajiz on none arano mo jantiɗen ko on ɗon Anas ibn Malik ɓe wanno kamɓe ɓe accu ha lewru ndun timmi si ɓe ñammi fa yut'imul ajizu ani siyami ajzan la yurja zawaluhu bimaradin kana aw kibarin عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد ومقدار الصاع 1.25 كيلو تقريبا فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام و125 جراما تقريبا إما كيوان فيطعم العاجز أو نحن متوتك رنكو كدي عن الصيام korka kan ajjizan ronkere nde tawata la yurja zawaluhu nde tan inaka iwgol muɗum few bi maradin sabu honno nawnare nde tawata la yurja bur'uhu aw kibarin maɗum nayew ɗiɗo ɗiɗi ɗi tanƴinanaka iwgol oɗo neɗɗo o ñammine en kulli yawmin kala ñallal miskino nisfa sa'in feccere sa'ure nden min burrin immorde e gawri ndin aw tamrin ma tamaro aw urzin maɗum maaro aw nahwiha ma ko nandi e muɗum min qutil balad immorde e nguuri e leydi ka o wuuri ɗo koyo ndaaru ɓen ɗon ko ɓe heewi ñaamugol kon o itta ɗum ko feccere sa'ure ñallal kala mana feccere sa'ure ko muddore nden ɗiɗi enen noon si innama ɗo muuɗo en sikkay ko nde etetende nden ettirtende nden ka fitre zakat al fitre la nden ɗon innete sa'ure nden ettirtende nden ka zakat al fitre zakka tayre o konko wiyeten ɗon muuɗo ko ɗum ɗon innete sa'u muudore nden ko si tawi hawri nden ɗon ɓe feccama pecce 4 peccum gotu wiyete mud famige sa'ure nden ko muudore nden 4 famge maɓɓe ndene ettirten nden ka zakatul fitri ko nden innete sa'ure nden ko si nden feccama pecce 4 si inne muuɗo
jonno ko waɗɗimo kanko neɗɗo on ɗo ko ettugol nden ɗon sa'ure o eta feccere mayre ko ɗum o jonnata miskino ñande wo ñande mana mum sa'ure nden tew ko fi balɗe ɗiɗi famane sa'ure nden tew ko fi balɗe ɗiɗi ɓe maki wonde wa miqdaru sa'i embere sa'ure nden si tawi ko ka sengo kilo yara ɓe maki kilo wani ko kiloji ɗiɗi wa ruba taqriban ko kiloji ɗiɗi kañumma e nayaɓal kilo ko ɗum ɗo woni taqriban mana muɗum kilo goto 25 gram ko ɗum ɗo woni embere kañum sa'ure nden taqriban kilo ɗiɗi 25 gram yon non ko ya feccu ɗum ɗon pecce ɗiɗi ɓe maki fa yakunu l-it'amu ɗon haray laatoto ñammingongol an kulli yawmin kala ñallal kilo jaram kilo goto wa 125 jarama ɗon hande kadi hara ñallal kala ñallal ko kilo goto kañumma e 125 gram yani 1 kilo 125 gram ɗum ko fi ñande wo ñande ko ɗoɗi cheikh ibni bas ɓe maki fiwata on tigi jiiɓo yo waɗu 1 kilo et demi fi ñande wo e ñande faman tatawwa a khayran fa huwa khayrun lahu ko ɓeyditi ɗon ko lorratama hay e hunde 25 gram bonnatama kus bal ko moƴƴere ɓeydantoma kamɓe maki taqriban yo wakkilo ñande o jonnan 1 kilo et demi ɓe maki hada ɗum ɗo wa in sama almaridu sahha siyamuhu wa ajza'ahu yani ko ɗum ɗon woni ko waɗɗimo kanko neɗɗo mo tawata hemo wondi e nden nawnare haɗaylemo korka ɓe maki kono noon si tawi o hoori kanko nawnuɗo sahha siyamuhu korka makko kan timmay wa ajza'ahu ka yonaymo kanka korka kam am joni haaɗen ɗo ha laaren no juuliren sen juuli arta inchallah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلفون رحمة الله عليهم الثاني السفر فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وخرج إلى مكة صائما في رمضان فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس أخرجه البخاري بماكي كان بمؤلفون إن رحمة الله عليهم بماكي الثاني هون دمرنين إديدو تيجي دي تاوتا ko piiji wi'eteeɗi ɗin gantoji newinanayɗi neɗɗanke on taƴugol e suumaye ɓe maki nden hunde ɗimmere ɗon assafaru ko setengu fa yubahu lilmusafiri no dagano oɗo neɗɗo mo tawata ko setejo alfitru taƴugol fi ramadana e nduɗo lewru suumaye kono noon wa yajibu alayhi no waɗɗi e dow makko alqada'u yoɓugol yeru ñalɗi ɗi tawata ko ñalɗi ɗi o taƴi ɗin e muɗum li qawlihi ta'ala sabu konngol allahu towuɗo on o wi faman kana kala laatiɗo minkum e moɗon maridan ko o nawnuɗo nawnare nde tawata ko haɗayde mo korka kam wa ala safarin ma o laati ko neɗɗo wonɗo e setew fa'iddatun min ayyamin ukhar haray kanko neɗɗo on no daganimo ka o taƴata e ɗiɗo alhaaliji makko o limoya ñalɗi goo o yoɓoya yeru ko o ñawli ko wa qawlihi ta'ala e konngol makko kanko allahu towuɗo o wi faman shahida minkum shahra
kala e moɗon tawaɗo ha lewru ndun ndu naati falyasumhu haray yo o hooru ndu wa man kana kala non on laatiɗo maridan ko o nawnuɗo aw ala safarin ma ko o wonɗo e setew ay nawnare haɗayde mo korka kan fa iddatun min ayamin ukhar haray kanko neɗɗo on no daganimo taƴugol o limoya ñalɗi goo ko wona e nder suumaye on yeru embere ko o ñawlino kon ko o ñaami kon e suumaye on o yoɓa ɓe maki wali qawlihi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e sabu maako nelaano alayhi salatu wassalam liman sa'alahu ani siyami fi safar wonande oɗo sahabaɓe maɓɓe landinoɗo ɓe fii hoorugol ngol e setew ɗum mana muɗum fii ñawore hoorugol neɗɗanke on hara ko o wonno e setew kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ka jabagol mo ɓe maaki in shi'ta fa sum wa in shi'ta fa aftir ɓe maaki si tawi hawri hiɗa yiɗi hooru sangane tawi ko a setiɗo wa in shi'ta si tawi hawri a yiɗi kadi fa aftir taƴu oɗo hadis akhrajahu al-bukhariyu fi sahihi ɓe maaki wa kharaja ila makkata kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe yaltuno tawi hiɓe seenade makka ɓe yalti sa'iman tawi ko ɓe hooruɓe fi ramadana e suumaye ala muɗum hiɓe iwi madina ɓe seenade makka kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yalti e seteyagal maɓɓe ngam tawi hiɓe hoori falamma balaga alkadida nde ɓe yawno ha ɓe hewti e ndeɗo nokkure aftara kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe taƴi fa aftara annasu sahabaɓe ɓe ɓe wonduno e muɗum ɓen kadi taƴi ani ɗum ɗo ko adillaji ɗi tawata ko hollayɗi e morde ka deftere allahu azza wa jalla e ka sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam wondema neɗɗo mo tawata ko neɗɗo nawnuɗo nawnare nde o wawata hooridude e muɗum hara o heɓali sattende e neɗɗo mo tawata ko wonɗo e seteyagal kanko neɗɗo himo newinana taƴugol ɓe maki wa yubahu lfitru fi safari ltawili alladi yubahu fihi qasru lsalati wa huwa ma yuqaddaru bi 48 milan ay hawali 80 kilometran ɓe maki wonde wa yubahu lfitru no dago taƴugol ngol fi safari attawili e setew ngu tawata ko setew juutungu alladi ngu tawata mun yubahu fihi no dago e mayru kangu setew ngu qasru salati ɗoytugol julde nde ani ko honɗum ɓe faala en faaminde ko wonde neɗɗanke on ko dagantomo taƴugol e seteyagal ko si tawi hawri ko seteyagal ngal tawata no daganomo e ngal ɗon seteyagal ɗoytugol julde nde si tawi wona seteyagal ngal tawata himo newinana ɗoytugol julde e holli en wonde haray o newinanaka ɗon kadi taƴugol suumaye o manam ko piiji ɗiɗi jokkodirɗi takkodira kala seteyagal ngal tawata kanko neɗɗon himo newinana ɗoytugol julde nden e ngun ɗon setew haray e ngun setew ɗon kadi himo newinana taƴugol korka makko kam ɓe maki wa huwa ɗum noon ma yuqaddaru ko konko eɓɓirte bi 48 mila miluji 4 ayi ko woni ɗum hawali 80 kilometran ɗum ko terlen kiloji 8 kiloji 8 manam 80 kilo oɗo mas'ala ko mas'ala mo tawata ko wonɗo e lural hakkunde karamokoɓe ɓe manam muɗum ja'lu safari safaran tawilan wa safaran kasiran ɗum ɗo karamokoɓe goo no jaɓi ɗum ɗon wona ɓeɗo ɓe jantori ɗo ni e ɗuuɗuɓe e karamokoɓe ɓe ɗum woni madhabul jumhur amma si tawi hawri en yaari hedde karamokoɓe goo wono imam ibne hasmin kañumma e cheikh l'islam ibne taymiyata ɓe maaki wonde ko wiyete kon assafar ko huwa safar ɓe maaki wonde man farraqa bayna safari
فجعله سفرا طويلا وسفرا قصيرا فقد فرق بين ما جمع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بما في كلام يدفع دو ستياغال ngal o wadi didi o wi ngal do ko seteyaagal juutungal ngal do ko seteyaagal dabbal haray o sendi ko Allah azza wa jalla e nelaano alayhi salatu wassalamu be mobi be hawtindiri kambe be senna wadi so yiltiki e kambe be tawata ko feccuɓe seteyaagal ngal fa ja'aluhu safaran tawilan wa safaran qasiran qadr ko ɓe eɓɓani kon safar tawil ɓe fof maɓɓe ɓe fotta o noon no wodi e maɓɓe yaaruɓe wonano ɓe jantori ɗo ni terlen kiloji 70 woɓɓe goo e maɓɓe no yaari wonde ko yeru ko yaarete ñallal e jemma woɓɓe wi ko yeru ko yaarete balɗe ɗiɗi e jemmaji mum woɓɓe wi ko yeru ko yaarete balɗe tati e jemmaji mum idan kamɓe tigi e hoore maɓɓe ka eɓɓugol assafar attawil ikhtalafu fi lmiqdar joni noon si tawi hawri en ndaari ɗum noon kamɓe e lurrugol maɓɓe ngol ɗon ɗum noon ko hunde nde tawata ko hollende e wonde mas'ala on ɗon fihi chey on ɗon mas'ala fiha chey ɓe maki kamɓe imam ibne hasm kañum men cheikh l'islam ibne taymiyata rahimahullah ɓe maki wonde ko wiyete safar yani eɓɓugol seteyagal ngal ɗum ɗon ko amrun yurja'u ila al urfi ko hunde yiltetende e wowango yimɓe men konko tawata kon ra'ahu al urfu safaran ɗum ɗo yusamma safaran amma ma lam yarahu al urfu safaran la yusamma safaran wa non no anda wonde ma lam yuhaddad bishar'i falharadu fa bil urfi yuhaddad kala ko tawata sharia dina kan dottali wi'i ko gila ɗo heɓiɗa aray ɗum ɗon koye urfu o yiltete ko yimɓe ɓe woowi konko kamɓe woni wowango maɓɓe ngo woni ko eɓɓata ɗum fiyen faam si tawi hawri seteyagal ngal yiltama e urfu yimɓe ɓen ko ɓe limi seteyagal wo masalan si tawi ɓe inni gila ɗo e kindiya ko seteyagal ko ɗum ɗon woowa aray ɗon ko seteyagal no dagano neɗɗanke on ɗuytugol julde no daganomo taƴugol korka amma si ɓe inni ɗo e kindiya e wowango maɓɓe gon ɓe konta ɗum ɗon kamɓe ko seteyagal ɗon haray daganta ko neɗɗon ɗuytugol julde daganta ko mo taƴugol korka ndasimo fama si yiltitagol meɗen joni e kiloji ɗin so yehi nokkeli gon e yaltoyta misal so ndetti joni wona Amérique so ndaari kamɓe e gandi États-Unis ko dawlaji ɗi tawata ko dawlaji 52 woni ko moɓondir 52 état jono nge nder ɗin noon ko lamɗo goto laamiɗi état goto kala kamɓe ɓe konti ɗum ɗon saare misal muɗum so ndetti wona Californie hiɓe ɗetti nden ɗon saare on noon ko dawlal timmuɗon kono ɓe ɗetti ɗum ɗon ɓe waɗi saare ko annon ko gouverneur jo goto ɓe joɗɗini so ndetti Californie e hoore muɗum kamɓe wonɓe Californie ɓen hiɓe andi wonde tanke koye nder Californie wonde hara e waya saali joni noon ɗum ɗon ko leydi timmudi noon iwgol masalan ka keerol ñaamol yaha ka keerol nanol ɗum no ɓuri kiloji 60 few noon no ɓuri few joni noon si tawi hiɗa e nder saare wotere nden e nder saare nden tun a jinnay ko ɓuri kilo 60 a taƴe hay joni hiɗa ka saare nde innorɗame tan tasino famade saare nden hara en wara ka saare nde yaajata moƴƴa sika ko jantiɗen ɗo ko hara nde yaaji kayre tun taw ittiri gila ka nde fuɗɗi ɗon haka nde hatti ɗon nde ɓuri kiloji 60 yo noon si tawi a yehiɗa huntoyde haaju ma terlen ka yarata kiloji 100 kono hay joni koye nder saare wotere nde wonna kono taƴirta hay joni hiɗa e nder saare wotere kono ɗuytirta joni ko ɗum waɗi metteyte inan ɗo sen naari en taway haqqille ɗen ɓurata jooɗaade ɗon few ɗe tabita tawa hiɗe deeƴi ko si tawi amromo ruttama ilal urf ko yimɓe ɓe wi kon ko setew wiye setew ko ɓe wiya kon ko setew wiyatake setew manige eywa ɓe maki wassafaru lmubihu lilfitri fi ramadana huwa assafaru lmubahu fa in kana safara masiyatin aw safaran yuradu bihi attahayuli ala alfitri lam yubih lahu alfitru bihada assafari ɓe maki
wonde wasafaru lmubihu ngun sete ngu tawata ko daginaygu lil fitri taƴugol ngol fi ramadana e nder suumayo huwa safaru lmubahu ko sete ngu tawata shar'an hingu dagi taw arano dagani neɗɗo on on ɗo wayata fa in kana si tawi laatike safara masiyate ko sete ngu tawata ko sete lundagol yedda Allah azza wa jalla masalan fokkituɓe amoygol ma fokkituɓe yimoygol ma fokkituɓe yeeyoygol beere ma fokkituɓe yewgol wujjoye e ko nandi e sifa ɗum ɗon madama setew ngun ko setew ngu tawata ko yeddugal Allah azza wa jalla ma fokkituɓe waɗugol bid'aaji ngun ɗon setew kanko neɗɗo o daginanaka taƴugol e mayego ɓe maki aw safara mi yuradu bihi tahayul ma hara ko setew ngu tawata ko faandorangu bima'na waɗugol hiila ala alfitri e hoore taƴugol ngol tawa neɗɗo on himo gayna few hoorugol ngol ono o miiji to ha wayno ha neɗɗo de si setike hare wala probléme kanko mo wawi taƴugo on tiyacci ha suuma e hewta tum o wakkonakirɗo yaw jooɗo sigir wayno ana musafir inno dagan hiilan taƴugo iwata o huur non sellata fiw sellata par ce que ko hiila neɗɗo o woni wadde ɗum sellata sha ɓe maki si tawi hawri setew mum ko gotel e ɗiɗo piijiri ɗi halay lam yubih lahu walla lam yubah lahu alfitr kanko neɗɗanke on o daginanaka few ko wiyete kon taƴugol bi hada safari sabu ngun on setew ɓe ndasi fami setew ngu tawata neɗɗo on ko woni yaade ko yeddugal Allah ma setew ngu tawata kanko neɗɗo on ko woni ngu setorade ko fii yo wiya o woni setejo hara o hoorali ngun non setew kanko neɗɗanke on o newnantake taƴugol en mo to so wi lam yubih lahu haray ko alfitra wonata o newnanali mo kanko Allah azza wa jal ma sharia o newnanali mo taƴugol lam yubah lahu alfitru haray kanko neɗɗo o newnanaka ko wiyete kon taƴugol bi hada safar sabu huɗo setew ɓe maki wa in sama almusafiru si tawi noon kanko neɗɗo mo tawata ko o setejo on si o hoori sahha somuhu korka makko kanka sellay wa ajza'ahu ka yonaymo kadi waɗɗoytako mo yoɓugol ɗo koye hoore alhaali wona cheikh usemin alayhi rahmatullah ka deftere maɓɓe nde ɓe waɗi woni aljami'u ala ta'liqi fiqhi sunna kamɓe cheikh usemin ɓe janti darajaji setew ngum ɓe magi si tawi seteyagal ngal neɗɗo on si o setike tawi lorratamo hay e hunde haray kanko neɗɗo on no fotanamo no daganomo e honno wiyete taƴugol ngol no daganomo kadalika horugol ngol ɓe maki si tawi noon hawri lorratamo few setew ngol tampintamo haray fa sawmu lahu afdal horugol ngol ɓurmo moƴƴande sabu Allah azza wa jalla wi wa an tasumu khayrun lakum ko nde horoto ɓuri on moƴƴande ɓe maki amma si tawi seteyagal ngal tampinaymo seeɗa lorratamo moƴƴa kono tampinaymo seeɗa o ronkitay simo hoori e kañum seteyagal ngal ɓe maki ɗon haray korka kanko makruhun fi haqqihi kono noon si o hoori korka kan no selli o heɓata kadi bakkatu ko makruhun fi haqqi amma si tawi hawri si o hoori o tampay o soñjoto o letto sabu ko o hoori kon ɓe maki haray fa sawmu fi haqqihi ko haram horugol ngol e haqqe makko kanko neɗɗo on ɗon no harmi si o hoori o heɓa e bakkatu si o hoori o heɓa e bakkatu amma noon si o daasi ɗon ha o liɓoyi aray ko wake mo yoɓoygol kono noon o heɓa e bakkatu ko o letti hoore makko idan kamɓe ɓe janti seteyagal ngal ɗon ɓe fecci fecce tati ka alhaali horugol e makka بماكي لحديث أنس رضي الله عنه سبب حديث أنس كنا بماكي من ناتل نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم مدن ستو دينو إلى عليه الصلاة والسلام بماكي فلم يعب الصائم على المفطر هوردو أي بنانو أري أي هوردو ناتنو كنو أي بنا أن نحن متاتا كتجلو
wala almuftiru ala saimi mo tawata on kadi ko taƴuɗo o laatanoki himo aybinayno horuɗo mana mum men settodayno e maɓɓe kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ta minna saimun wa minna muftir meɗen mari ton e amen horuɓe meɗen mari ton e amen taƴuɓe horuɓe ɓen felata ɓen ɓe tawata ko taƴuɓe ɓen innugol wonde onon imanuji monon tiiɗa ko wona noon kadi taƴuɓe ɓen felata horuɓe ɓen ɓe inna onon allahu ɗaɓɓani on newende o waɗani on newende afwan onon on jaɓali natude e mayre goto e maɓɓe aybinali o akhrajahu al-Bukhari bemaki walakin بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة بماكي وانه كان قنقنك أن دغنا بالمهور والأستياغا نلنمر شرط ينكهن وألا يشق عليه الصوم في السفر ويتو ستتا إهور مكو كوركا كان كستاغو ستاوي تنفنا مولوريمو فإن شق عليه ستاوي صنجي مكانكو يعني سبتا يدو مكو أو ضر به أو أضر به ما أولوري توري كوركا كان فالفطر في حقه أفضل كانكو هراي تاجو غنغول إحقه مكو بوري مؤيري bal ɗon ko si tawi lorra ko lorra tan on ko lorra seedajo amma si lorra on tiiɗay cheikhu samin ɓe maki haray ɗon taƴugol ngol ko waajibi e dow makko horugol ngol ko haramun e dow makko kamane o si allah azza wa jalla wi wala tulqu bi aydikum ila tahluka ɓe maki ahdan bi rukhsati ka jogitagol newene allah azza wa jalla newinani en لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبو ميلانو عليه الصلاة والسلام يندقور رأى بيئن في السفر كستر رجلا صائما نقم توتك هورد قد ظلل عليه تبي كانكو نقم يم بغري موبك هور مكو هابه دودني يدو مكو من شدة الحر سبو تيدو غل لكر من تيدو غل غليني وتجمع الناس حوله فما كيم بموبي يدوما سبو ياسيون كو ولنو كو موجه مو ستيو كانكو ندو o tampi o wali ke las be addanimo be wadanimo piiji ko tawta ko adday dum dowdi e hoore makko fi yobugo kambe yimbe ben be ari be mobi ke hoore makko فقال صلى الله عليه وسلم نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي ليس من البر الصيام في السفر بماكي جياك ɗiggangol allahu tabaraka wa taala e rewgol mo kanko allahu horugol fi safari mana muɗum horugol e setewngu tawata korka kal lorra e neɗɗanke on tawa o wawata on yi hadisaji dowje ɗen ɗen ɗo holli e wonde neɗɗo on mo wawi horude e seteyaga oɗo hadise holli e wonde o horata joni noon jam'an bayna al ahadithi karmo koɓɓe ɓe maki hadisaji hollade ɗen no dago ko so tawi o lorritorta korka kan sattata e hoorema hadisaje hollayde ɗen no harni ko si tawi lorra kan ara e hoore makko samanede ma korka ka famike o rawahu al imam al bukhari ɓe maki athalithu walla ɗo en naatu athalith kono woodi masala mo tawata jama on no heewi landagol fi makko ka hedde seteyaɓe masalan wona ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko heewɓe setagol wona soferɓe buyno woodi tawata yontere kala kamɓe ɓe yahay setew yontere kala ɓe goyaate woɓɓe goo lamno wonde enen on ɓen ɗon jooni si tawi hawri ɓa yontere kala ɓe yahay ɗen balɗe ɗon fof kamɓe no daganoɓe taƴugol karmo ko ɓen ɓe maaki maada kanko neɗɗanke on alayhi hukmu assafar wa kadhalika yutlaqu alayhi ismu lmusafir ɓe maaki haray fa hukmuhu ko hukmu lmusafir fodde kanko neɗɗo on imo e hoore setew fodde himo inne ko o setejo ara ñawore makko ko ñawore setejo no daganomo taƴugol si tawi hawri lorratamo korkaka no daganomo horugol si o taƴi no sellanamo so tawi suumaye feƴƴi o yaw o won tun daganta komo yo o taƴu ɗon ha gasa o jooɗitoyo kadi e yawgol ɗon e seteyagal ha suumaye goo hewtoya tawa o yoɓali gongo ñawlimo konko o ñawlimo ko biya o yoɓani ɗum ɓe maki e salisu hunde tammere nden e ɗin piiji ɗi tata ko gantoji weeɓi tantoɗi neɗɗanke ha daganomo taƴugol e korka kan alhaydu wannifas ko fiilay an kañum may ɓesugo mo
فالمرأة التي أتاها الحيض عن النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم بماكي أنصرنا جموتاوتا أريمو كويتكم في ليما إسوه كانكو يمور مكو haray o taƴay e nder lewru suumaye num taƴande waɗɗagol ko waajibi e hoore makko yo taƴu saayi kala saayi nde fiilayon ari e makko ma ɓesmum masalan sonnajo mo tawata o hoori bimmi haa lutti wa ternen leer gooto ma lutti wa 30 minutes ma wuren lutti 10 minutes haa 5 minutes ɗo yo naange nge mutu kono nge mutaale si tawi kanko sonnajo on o yi'i ɗon fiilaye makko on walla kanko sonnajo on o jibini fewno on saayi ɗon haray waɗɗike mo taƴugol so inni joni ɓa lutti leer gooto joni fi kala mi yoɓoya ñallal ngal aw yomi continue bete ha ngal timma o heɓay bakkatu yeru ko o hoori e on leer gooto ɗon kamanema ko saayi kala nde ari e makko waɗɗoto mo kisam wana woniri noon si ari e makko himo juulude kono no watta yo taƴi julle nden ka o innay ɓa mi fuɗɗike mi luttiri darnde wotere yomi timmi la ko wana noon ka korka kadi si ari e makko ko ɗon waɗɗotomo mubasharatan taƴugo si o inni noon joni yomi continue tun ha mi timminoya fi kala mi yoɓoya o heɓa e bakkato ko yo taƴu sanga nde ari e makko noon ɓe maki wa yahrumu alayha no harmi e dow makko assawmu korka kam walaw samat si tawi hawri o wakkilkele kadi o hoori lam yasihha minha korka kan sellata e jungo makko kanko sonnajo so o hoori ɗon ha ko o hoori o kontatake hooruɗo haray ɗinɗo ñalɗi no waɗɗimo hen li hadisi abi saidin al-khudriy radiyallahu anhu sabu hadisi abi saidin anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam qala ɓe maki alaysa e laataki ida hadat si tawi sonnajo on o fiilike lam tusalli o hoorata o juulata walam tasum o hoorata tawi pellet jaaba buyan ko bala amɓe nelaɗo on ɓe maki fadhalika min nuqsani diniha ɗum ɗo ko jiya ɗum e ɗoy tagol dina makko kankan ko sonnajo akhrajahu al-bukhari inan ɗum ɗo ko hollay ɗum e wonde sonnajo si woni e ɗinɗon alhaaliji ɗiɗi fiilaye kañum may ɓesugo haray kanko sonnajo on daganta ko mo horugo ɓe maki wa yajibu alayhim alqada no waɗɗi noon e dow maɓɓe kamɓe ɗiɗo yoɓoygol ɗin ñalɗi ɗi tawata ɓe ñawlike ɗo ɗum woni sonnajo fiiliɗon e sonnajo ɓesiɗo li qawli aishata radiyallahu anha sabu makoy nene mene aicha ka ɓe maki wonde kana yusibuna dhalik hari heɓayno men o fiilaye ɗo fa nu'maru men yamire bi qada'i sawmi yoɓugol korka kam kono wala nu'maru men yamirtanoke bi qada'i salati yoɓugol julde nde ɗum ɗo kañum men yamirtanoke ɗum akhrajahu muslim ɓe maki arrabi'u nganto nayabo ngon e ngantoji daginanayɗi neɗɗanke on taƴugol korka makko kan e suumaye alhamlu warraba'u فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعة وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر لما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي كما كهون نايبر نين انغانتوجي دغينا نايدي سوناجو اون تاجوغول كوركا ماكو كاني سوماي الحمل فساو غونغول والرضاع امويني غونغول بما كيف المرأة اون سوناجو اون اذا كانت حاملة ستوي هوري اون لاتيك كو اساودو اون مرضعة ماكو امويني نو وخافت على نفسها نماري شرط wannan si tawi kanko sonnajo ko o sawu ma ko o moyni non tawi khatar fus ala e hore makko kanko khatar fus ala e biddo makko on harayno waddimo horugol amma si tawi korka kan no mari khatar imma e dow makko walla e dow gedal jo makko on ko dum be woni en jantanade fi mudum be maki wa khafat tay kanko sonnajo himo huli ala nafsiha mo hulani hore makko
aw waladiha mamo hulani geɗaljo makko on bisababi sawmi sabu korka kan ɗon jaza laha dagantomo kanko sonnajo on alfitru taƴugol ngol lima rawahu anasun radiyallahu anhu sabu ko filli ɗum anas qala ɓe maki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah mo maki inna allahu on wadaa ani lmusafiri o wallinani setejo on chatre salati feccere julde nden ɗum woni kala julde juuletende darɗe nayi o wallinanimo feccere nde siko fana ko yo juulu ɗiɗi siko alansara o juula ɗiɗi siko geeƴi o juula ɗiɗi amma subaha e futuro ɗin ɗon o memata ko be o juula ɗen ɗon haɗe timmi ɓe maki wassawma ay wadaa anhu assawma kanko allahu tabaraka wa taala o wallinani on ɗon setejo kadi korka kan waɗɗakimo horugol fewno on saahe ɗo kowoni o yoɓoyen ɓe maki wa anil hubla kanko allahu tabaraka wa taala o wallinani kadi sonnaɓe ɓe tawata ɓen ko sonnaɓe saawuɓe ɓen walmurɓe kañum may on sonnajo mo tawata ko muyninowo assawma korka ka ayi si tawi ɓeeɗo saawuɓe ɓen e muyninayɓe ɓen tawi ɓe hulani wonkiji maɓɓe ɗin ma geɗalɓe maɓɓe ɓe haray korka kan na wajibi e haqqe maɓɓe ɓe maki wa taqdi lhamilu walmurdiu makana al ayami allati aftarataha ɓe maki kamɓe ɗo noon ɗiɗo saawuɗo on kañumma e muyninowo on ɓe yoɓay dey nokku kañum ɗin ñalɗi ɗi tawata ɓe taƴi e majji ɓe yoɓoyay ɗum wa dhalika ɓe maki ɗum ida khafata si tawi ɓe huli kamɓe ɗiɗo ala nafsayhima e dow wonkiji maɓɓe ɗin kamɓe ɗiɗo hara ko wonkiji maɓɓe ɗin bi maana ɓe hulani ɓe maki wa in khafati lhamilu si tawi noon hawri sonnajo saawuɗo on o huli maa dhalika wondude e ko o hulani hoore makko ko ala janiniha e dow ɓikkum makko wonkunkum ka nder reedu makko awil murbe maɗum sonnajo mo tawata ko muyninowo o ala radi'iha e hoore o hulani kanko kadi mo o woni e muyninde on e hoore ko o hulani hoore makko kon ɗon at'amat o ñamminayi maa alqada'i wondude e yoɓugol an kulli yawmin miskina ñallal kala ñallal o ñammina miskino e hoore o yoɓay kadi en lati fam ko alhaaliji ɗiɗi ɓe arti alhaali anamo on ko si tawi sonnajo saawuɗo on ma sonnajo muyninowo on ko hoore makko tun o hulani o hoorana ɓiɗɗo makko hoore makko tun o hulana ɓiɗɗo makko ɓe maki e on ɗon alhaali kanko sonnajo on ko waɗɗimo ko yoɓoygol ñalɗi ɗin ɗon o etata faala ko hoore makko tun o hulana ɓiɗɗo on ko sabu ko o hulani hoore makko kon par ce que ɓiɗɗo on imma mo jogii ñaameteeji ko o jotma on ɗon ko o ñaama goɗɗi go e ko nanndi sifaɗin piiji jonno madama boobo on o muynoray kanko o waawata si boobo on muynii tun himo hulani hoore makko aray kanko sonnaajo on ɗon ko waɗɗiimo ɓe wii ko yoɓugol ñalɗi ɗin tun o etata famike hoore makko tun o hulani ɓe maagi si tawi noon hawri kanko sonnaajo saawuɗo on ma sonnaajo muyninoowo on himo hulani hoore makko e hoore kadi ɗum ɗon himo hulani kadi ɓiɗɗo makko on o hulani hoore makko o hulani geɗaljo on ɗon araɓe maaki piiji ɗiɗi no waɗɗimo awalan yoɓugol ñallal ngal e nder ɗin ñalɗi ɗon kadi ñallal kala kadi o etay yeru feccere saawure fammi si o hulani hoore makko tun ko piiw gootu waɗɗimo goo ɗiɗi o hulani hoore makko tun ko piiw gootu waɗɗimo goo e goo ɗon ko yoɓugol ngol o hulani hoore makko e ɓiɗɗo makko on ɗiɗi awa ɗiɗi waɗɗike mo yoɓugol ngol e yetugol ngol fiyo faamo raɓɓini ɓe maki li qawli ibni abbasin sabu mako abdoullahi ibni abbas ɓe maki wal murɗe sonnajo muyninowo wal hubla e sonnajo sawuɗo on ida khafata si tawi kamɓe ɗiɗo ɓe huli ala awladihima e dow ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɗiɗo walla e dow ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kamɓe ɗiɗo aftarata ɓe taƴay wa at'amata ɓe ñamminoya kadi aftarata ɓe taƴay wa at'amata ɓe ñamminoya oɗo masala ko masala mo tawata fiha khilafun amiqun bayna alfuqaha no wodi e maɓɓe yaaruɓe no ɓeeɗon ardi ɗo ni few
no wodi e karamo koɓɓe yaaruɓe wonde sonnaajo mo tawata ko muyninowo walla sonnaajo mo tawata ko sonnaajo saawuɗo ɓe maaki on noon si taƴi foti ko hoore makko tun o hulani maa ko hoore makko e ɓiɗɗo makko on o hulani maa ko ɓiɗɗo makko on tun o hulani ɓe maaki wonde ko waɗɗotomo ko etugol tun ayo yoɓata etugol tun ɓe wi o yoɓata few ɓen kadi no jeeyaɓe ko ɓe dallinori ngol konngol ibne abbas ɗo ɓe maaki ko noon ibne abbas jantaki ɗo yoɓugol ibne abbas ko janti ɗo ko ñammin jange moɗo wal murdi'u sonnaajo muyninowo o wal hubla e saawuɗo ida khafata si kamɓe ɗiɗo ɓe hulani ala awladihima e dow ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kamɓe ɗiɗo aftarata ɓe taƴay e nder korka maɓɓe kanka suumaye on saati honɗum wa at'amata ɓe ñammiɗo ibne abbas addali ɗo ɓe yoɓoy kono cheikh al albani alayhi rahmatullah kamɓe ko noon ɓe yaha sonnaajo si woniri on alhaali mo moyninde maayi mo saawi suumaye o hay si tawi ko ndu fuu mayru woni o waawaali si feƴƴi ko yo ñammi amma cheikh ibni bas kamɓe ɓe maaki wonde ko selli kon e kon huɗiɗi ɓe maaki sonnaajo muyninowo e sonnaajo saawuɗo ɓe maaki kamɓe ɗiɗo ko fii makanil maridi alladi yurja bur'uhu ɓe maaki ɓeeɗo ɗiɗo ko e nokku nawnuɗo mo tawata nawnaare makko nden no tanƴinana ndikkugo ɓe maaki idan ko honɗum waɗɗiɓe foti ɓe hulani hoore maɓɓe kamɓe tumma ɓe hulani ɓiɓɓe ɓen tumma ɓe hulani ɓe fuu maɓɓe ko waɗɗiɓe ko si suumaye on feƴƴi yoɓe yoɓu yeru ñalɗi ko ɓe ñaami kon yeru ñalɗi ɗi ɓe taƴi ɗi waɗɗaki ɓe etugol tew ko waɗɗiɓe ɓe maaki ko yoɓe yoɓu sen taski kele moƴƴa en taway هذا القول قول قوي جدا قول قوي جدا بما كيف تلخص من ذلك لا بري مرد اكوكو جانتارو ان الاسباب المبيحه للفطر وندي سببوجي دي تاتا كو دغينا ناي دي neddo on tajugol e nyalor masuma e arba'atun ko di nay go on as-safaru ko setewmu ɗiɗiyongal maradu ko nawnare nde tawata ko nawnare sattirayde neɗɗanke on hoori dugol e mum tammun ɗum alhaydu ko fiilaye on wonni fasu nayabun ɗum ko ɓesugo ngo ɓe maaki wal khawfu min alhalaki kañum ma e hulugol halkagol bi maana tilfagol ma maygol ɗum noon ko honɗum kama fil hamili wal murde wana woniri noon e fi alhaali oɗo sonnaajo saawuɗo kañum may sonnaajo mo tawata ko moyninomo idan ɗiɗo piiji jowi kala botum heɓu ko neɗɗo harano daganimo taƴugol e ñallal suumaye ngal ñalorma suumaye laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal